Olimpijske igre Pariz 2024. Radio Beograd, prvi program. Zoran Arunović i Damir Mikec. Samo ih još jedna jedina dobra serija deli od zlatne olimpijske medalje. 14-14. Ovo je poslednje punjenje vazdušnog pištolja. I poslednji hitac. Ajmo Srbijo, verujemo, naša srca kucaju za vas. Mikec i Dikec. Kako je uzbudljivo, poštovani slušalci. Mikec 20,4, Turska je izgleda bolja, vidjet ćemo. 20,1, Turska, Srbija je olimpijski šampion! Srbija je olimpijski šampion, 20,1, Turska 19,3! Damir i Zorana su jedno drugome poletili, zagrljaju ih već na podu olimpijskog strelišta. Srbija je olimpijski šampion u miksu! Bravo, Srbijo! Kako je Zorana ovo postavila? Na srpski način ljube jedan drugoga Zorana i Damir. Kakav je ovo uspeh za srpski mix tim. Zorana i Damir su olimpijski šampioni, selektor Turske plače od tuge. A nama suze radosnice kreću od zaista velike sreće koju smo doživjeli, poštovani slušalci. Srbija je olimpijski šampion. Zorana i Damir pobedili su Tursku sa 16-14. To je kao kada biste pobedili u košarci 2 sekunde pre kraja, poslednjim poenom. Bilo je uzbudljivo, bilo je fantastično. Olimpijske igre Pariz 2024. Radio Beograd, prvi program. Sva naša pažnja usmerena je ka Zorani i Damiru. A evo sada i bronzanih Manu Bakera i Sarabjot Singh koji osvajaju bronzanu medalju. Čestitke njima, bili su bolji od korejskog sastava. U timu su bili Li i Oh. 16-10 pobjeda u raspucavanju za bronzano odličje. Pamtit ćemo ovaj dan, je tako utorak, pošto su nama svi dani isti ovde na olimpijskim igrama, 30. jul, kada je Srbija osvojila svoju prvu i to najsjajniju medalju na 33. letnjim olimpijskim igrama. Još jedno ću podsjetiti da je ovo naše 25. odličje ukupno, da smo u Pekingu osvojili 3, 1 srebrnu i 2 bronzane, u Londonu 4, zlatnu, srebrnu i 2 bronzane, Riju 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane i Tokiju 3 zlata, 1 srebro i 5 bronzi. Sada ide na pobjedničko postolje turska ekipa. Svaka čast, bili ste dobri, dostojni protivnici Zorani i Damiru. Imala je Turska vođstvo u ovom raspucavanju za zlato. Imali su i meč loptu na 14-12, ali boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. I to se pokazalo i ovoga puta. Zorana i Damir su preokrenuli. Na kraju ne mogu a da ne pomenem još jednom sjajnih u seriji 10-7 Damira Mikeca. I to je odlučilo ovo finale. Pre toga Zorana vukla malo više, ali to je ekipa, to je tim. I sada, pošto su se predale srebrne medalje i prigodni pokloni, da uživamo svi zajedno u istoriji koja se piše sada
u Parizu. Poslušajte. Médaille d'or et championne olympique. Gold medalists and Olympic champions Zorana Arunović, Damir Mikić. Visoko podignute ruke, vezane u čvor po jedna, suze u očima i to je tim, to je zajedništvo, to je ono što smo čekali. Čestitke svih učesnika ove ceremonije međusobne na pobjedničkom postolju. Visoko stisnute i podignute pesnice Zorane Arunović i Damira Mikeca. Nećemo o njihovim godinama života, tu su negde na pragu 5. decenije. Ljubi Zorana zlatnu medalju. Sačekala je, ali je dugo čekala od Londona. Tada je bila 4. Damir ima srebro sa minulih igara u pojedinačnoj konkurenciji u Tokiju, ali Zorana je ta koja je dočekala svoju prvu olimpijsku medalju. I neka plače Zorana, neka plače Srbija od sreće. Biti olimpijski šampion znači ući u besmrtnost, ući u red onih o kojima će pisati sportske čitanke u godinama i decenijama pred nama. Olimpijski šampioni postaju besmrtni. Mesdames et messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de la Serbie. A sada najlepša himna na svetu. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Serbia. Bravo Srbijo, bravo Damire, bravo Zorana. Ni Damir nije izdržao. Pustio je koju suzu radosnicu. Zorana je pustila sve svoje moguće emocije koje je mogla i držala u sebi do tada. Jednostavno, privilegija je slušati himnu na najvećem svetskom sportskom takmičenju. Ponos je gledati našu zastavu, najvišu na jarbolu, pored zastava Turske i Indije. Pa sad zamislite, jedna mala Srbija sa 6,5 miliona, 7 najviše ljudi, ispred Turske i Indije koje imaju 1,5 milijardu sigurno zajedno. Olimpijske igre, Pariz 2024. Prenosi, izveštaj, uključenje i specijalna emisija Olimpijski žurnal. Od 26. jula do 11. avgusta. Radio Beograd 1.